Hey, hela ntate November. Tate Motaung. Ho jwang ntate wa ka? O tla bua ka ke morata moholwane wa ka ngwana mme ke hantle wena o hantle Taung. Ke hantle man, ke hantle holo man. Oh November. Yes o Taung. O hantle man, ha ke bona matsatsi ana jwale ai o ntsha mollo mtala wa dipitkopo man. A ko be butle ka mollo wa dipitkopo hle monna. Simuloni Taung we tsetse. Ai November matsatsi ana ke re ke man o ntsha mollo mtala wa dipitkopo man. Hai. Ha man, a ko yemise hle monna ha ke di hate di botse man. Bana ba teng ka kerekeng ka mono man bana ntse ba utlwa ntate man ai a wa tlamea hore o bue ka ntho man ka kerekeng motshearo mokalo bana ba le teng Ya Taung. ya hle monana man emisa hanyane moruti wa ka man emisa November emisa ngwaneso man bana ba teng le bana ba ntseng ba gola ba teng bana ba sheba mane ho marangrang e ya fofa nthono o e bua matsatsi ana a fitileng November man jwale o etsa December city jwale ha di eme monna man Emma November mkhotsi ya ka ke batla o ya mamele ke tlo ya kerekeng ya hao mafelong ana big November tloela ako di tloele tseno man tloela tseo tsa romance tloela tseo tsa love ako di beka thoko tla di bua le rona tseno man di tloele man ka tlunyane e kgolo ka tlunye modimo o fileng yona ya thapelo ha o monna hai tsheo ya bua ka letshoba man ako tloele man ako tloela hanyane o bua ka letshoba tloela hanyane o bua ka naka la motheo hle monna naka la motheo ho na le mo re buang ditaba tseno teng man Ya Taung ke ntse ko mametse la ile o ya ruta mono o etsa jwang ho na le nako eo o tlameang hore ho bue ditaba tsena ka yona ka man e tshware mfana e tshware November e tshware mkhotsi ya ka mafelong ana beke ana kerekeng o ko kene ka taba tsa modimo mafelong ana beke o ko kene ka ntho man ka taba tsa hao tse o re o tsebang ka tsona e seng yena man batho ba tlisa di-short video mona Facebook and batho ba tsebe gore o etsalang batho ba bangata ba bua ntho tsa di tsebeng and ke le bontate modimo re wena o ntetsetse Taung o tlo mpotsa November o etsalang because batho ba bangata wa tsebe gore o etsalang anyane fela Taung anyane ke kopa ke tsalo se tlhakorela ka bana batho ba bangata ba tsebe gore o etsalang Taung nna ke sebetsa tshebeletsong ya rona ke sebetsa ka ntho deliverance ke sebetsana le batho ba lowang ka ditšhelete batho ba lowang mesebetsi batho ba lowang maphelong a bona ke sebetsa ka ntho tse jwalo jwale Taung tlo mamele ke kopa batho le bona ka re ba ka mamela ntho tsena di-operator jwang gobane le ntho batho ba buang ka ona Motaung ga ba e tsebe nnete go na le motho Taung ya iphileng mosebetsi wa nka di-video tsa a nna di kgutsufatse a di khate a di mathise mona gore batho ba ne ba nroa ke batho ba nsroye and ka bomadimadi le batho bana ga gona mohlang batho ba reng ga ba bona video e kgutshwanyane motho a ka re tlo ke lo sheba video e telele kapa ke lo sheba a full message gore ho etsala eng batho ba nka sena se kgutshwane ba arabe ba rwakane ba nroa ke ba etseng ka motho e tsebeetsalang Taung jwale ka se ke tšhele gore ke sebetsana le memenya ke sebetsana le boloi ke sebetsana le batho ba loweng jwale ho etsala so Taung ha ke rapella motho Taung ha o tla ho nna o louwe wena Motaung batho ba o loile mosebetsing kapa kae ha ko rapella batho ba tlo bua ka wena batho bohle ba o loile ba tlo bua ka wena hore Motaung re mo entse tjena ra mo etsa tjena ba tlo di bua ka bona batho ba o loile ene ba tlo bua ba le ka wena Taung jwale ntho e etseng ke gore ke rapela batho jwalo nne ha ke rapela batho ba lowe batho ba na le mathata ditšhelete batho ba kudisitsweng batho ba etswang ha ke ba rapela batho ba loileng ba tla bua ba le kara batho ba jwale ntho e ke hlalosa Taung ke gore batho ba disong ene batho ba na le mathata ene Taung tlo potso tse sephiri
wa bona batho ba bona ntho e bue ke nna ane batho ba makalletse gore why batho ba kerekeng ya ka ba di tseyang tsetseng ta runa re utlwa dintho tse tshosang gobane ga ko rapelle batho ba loi ba tla bua gore Motaung re mo entse tsena le re mo entse tsena and ka bo madimabe ba di bua fela ba loi bana ba ka wena ba tla ba bua gore Motaung re mo loile re mo etse ngakeng kae ba ipitse ka lebitso ba be ba bua gore ba mo entse Motaung but ntho e etseng ke gore nna le nna ha ke kule ke tsa jalo Motaung ha ke ka utlwa ke na le di-attack kapa ona le dintho boloi bo teng batho ba loya ba etsa eng ke nka motho le wena Motaung ka nka be ko beya mona be ko rapella batho ba loyang ba tlo bua ka wena gore re entse tsena le tsena November re o etse ngakeng jwale ngwanana yone yo teng ke mo bitse ka lebitso ngwanana yona entseng go bua ka yena ha ke a bobala le yena Tau a ke a tsola ga ke a etsang ntho e etseng gore ke ne ke kula ke bona gore re tlile molamu wa ka letšhoba la ka le sebele ke be ke mo bitsa November ska bua taba tseno theola moya lokisa he o tlo lokise kereke mono man o lokise he mtshana se ke utlwile o hlalositse jwale ne ke ke kopa ke qetelle na gore ngwana le ena ke a etsa letho le ena empa le re fela ke mo rapeletse ya ba baloi ba bua ka ho yena gore wena November re entse tsena le tshoba la ho tsena ya ba ke a lokolwa jwale ne ke tlalosa ntho e le ka ra tshebeletso e just that Tau batho ba tla mamela dintho tsa ba tla utlwa ba mmate ka tsona Tau ke le bontate November fela ke a kgolwa he mshaneso e tla re nakong e tlang o tla theola o tla thouna hanyane he gore ba ske ba nka ntho tsena bane yei ke kopane le ngwane mo mmona a ishebile a bile a tsheha a le mong ke re ke tlo bua le motswalo wa ke mo ratang a holo ntate November gore a thoune o thewe he mona bekeng ena sonta ke batla o feta wena ke re ke mo ko lebeletse Tau ka 10 ka 11 October ko lebeletse ka 11 11 ko lebeletse Tau ke a le bontate November thank you Tau o tloela monna o tloela o bua kana kala motheo le tshoba ke a leboa motho motle re metsotsong le 12 pele re apele kitse ke tle ke buisane le yena moruti wa ka kwano ntate November yo ke bona le bogale a golo matsatsi yana man jwale ke bona ka re ke tla mo tshwara mona sa le moyeng gobane ke batla utlwisisa gore na ho etsala jwang jwale November sa fofa marung kwana banna yei fela ke mona o hlalositse gore yena ke motho ya rapelang batho ba loweng ebe ba loi ba bua jwale ke mona gore ba loi bane ba bua le yena he ka letsatsi lena ho buang ditaba tsena mo bitswang le lebitso la motho ore ke nako he jwale ba loi ba ne ba bua hai fela ke buile le yena mo mamedi motle ke le Thuso Motaung kwano mona tsebeletsong ene kgolo ena ye o e ratang ka pelo ka ofela le sedi fm ke a tseba gore a sa tla di bua ditaba tsena ke buile le yena ke a tseba gore o tla ka theo hanyane o tla di bua kwana mona le batho ba baholo e se mo le bana ba leng teng o tla di bua kwana bathong ba baholo bosiu ka bo 12 o'clock e seng kana go ya motshare ka rantlo ya kereke seng kana go ya motshare sena go tlamela gore go bue ditaba tseno mono November ke ya jwale kerekeng ya ke mo mamele tla re ha re go phame nna o mametsele sedi FM motho robedi metsotso hantle fela pelo hora ya pele November ke tshwantse ke meetele hona le ka nnete motho November tshwantse a thole injection re hloite wa hanyane e look ha ke metela November ke bona re tshwantse ke dule le ena ke morao jena o betsa le makeup le wiki e nngwe ya mohlolo o betsa le wiki e brown jena mme ke ntate ya motle jwang motheo ke ntate ya motle mo motle hampe November wo ke abuti ya motle hampe hai ke tlo meetela ke a ho ena ke korang ka fumana nako hantle fela ke pote mono bana ba teng ka hara kereke
bana ba teng ka hara kereke ba teng jo taba tsena tse ding tsena tse buang di bosiu kwana bana ke ka le sia le moeng kwana ka bo 12 o'clock bosiu kwana kana go bana jalo hona jwale bana ba se ba bona ntho ba se ba bona di social media bana ba se ba bona di social media se ba bona di social nna ke motswalle wa ka ke tla bua le yena mo mamedi ke tla bua le yena ntate November ke tlameile hobane modimo mpeile mona le yena o mo beile ka mosebetsi wa hae le nna o mpeile mona hore ka nako ena ke khona hore ke bue le yena hantle ke tabe ke metele ntwa e hlwekile ha o hlwekile hona le yena ke motho a hlwekileng hampe o motle mshaniso jwale tshwantse ke lo lokisa leleme tshwantse ke lokise leleme ke tlameha hore ke a ke lo dula le yena man ke lokise leleme ka nako ye ya motsheare How.